wazalwa yini indawo le ethiwa yi-big power elapha imakhumayo eziwa ngenxa yamakhosikazi isikhosi sakukhumalo phela yiso saqalayo khona apha i-big power yona le ngemva kwethu lapha yikho lapho kwakulendlu okwakuthiwa i-housing office lapha abantu ababethelela khona izindlu. Siyabonga kusitshale sandla ubaba. Siyamukele umama honorable minister of state siyamukela umama uminister wethu uJay Ncube nabanye abavele ofisini yakhe asikulo acting PA siyalamukela mama simshayelele izandla Yani kuna kwa dikageni into this Sanibonani mama. yebo Ibizo lesibongo. ibizo ngtrusting ngweni Ngingantshela ukuthi le business lani lapha njalo likuphilisa njani? lapha mina ngithengisa izitshalo lapha engithola khona lapha engithola khona ukuncedisa ezinganeni engilazo. Siyabonga. Thank you. Siphakamiseni yawo siyeni ngale phambili kubona okunye kumnandi ngale. Yes. Sampel.